Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset ti seryeta yung itaalawas ana pauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Jonah, Nakaragrag saka, gaputag ko'y kuyog tamanan nagpaspasyar ita dito'y park. Kuma, kanayon taan naragsak, Alfred. ketuan met, Jonah mahal. Kanayon tamat anaragsak, gapotag pimping na tagta. Oray siya, nakaragragsakak no agkuykuyog ta. Umay kakarodan, ituloy tan tagpasyar. Kalpasan na, mapantan tumangan iti paborito ta a restaurant. Sige, ijay abanda ti papananta. Adi ti Diyos Manong Ramil, agpalamiis ka, kabayatan ti panagsarsarita ta. Nagdagaang mat ngamin ti panawan. Agyamanak analin. Katagyamanak. Gaputan nakasarita kamatlangan. Apay Manong, anya ti kunam akayat mo nga ibaga kanya. Ading. Kwa. Kayat ko la kuma akumustahan ti daton ko kan kangayat. Katsapay la kuma. Tadamat namnamak di tapusom. Kuha Manong Ramil, bay anak kumapay amang tingiting iti husto ariknak. Awan parikot ading ko. Nakasagaan ak nga aguray. Nga uray kasanupay kabayag. Gaput ay ayatan ka unay-unay. Agyaman nga rod no kasta Manong. Eso apasensya ka na. Masapul ngamin ating-itingak anaimbag ti husto ariknak. Tapno awan to ti pagbabawyak. Kas nakunakon. Nakasagaan ak nga aguray. Taay ayatan ka unay-unay. Good morning, Jonah. Blooming ka ita Madlawa talaga ti in love. Good morning matkan ka, Gemma. Sika talaga, sutilan nakmanan. Ngam, wan mo ta? Jack ilibak ang naragsaka. Gaputa nagkuyog kami manan ka ni Alfred idi Kalman ang nagpaspasyar idi parke. Kunak tupay kat. Madlaw-launay anaragsak ka iti relasyon yo ka ni Alfred. Wen Gemma, katsapay la kuma. Tawan to ti panubok asaan mi amabailan. Anya ti kayat mo asawan? Siyempre, adalaw ta dagiti dumtang apanubok iti relasyon mi. Kat idaw-dawat ko asapay la kuma. Taagbalin kami anatibker no dumtang mandayta. Si kakit di mat. Kat syempre mat kabailan yo gaputa agin inayat kayo. Saan ka di? Awan duado iti dayta, Gemma. No kasta nga rod, di ka unay agpampanunot iti negatibo. Pagtalinay dan niyo ti panagtalakyo iti tunggal maysa. Wen Gemma, kat agyaman iti dayta apalagip mo kanya. Awan anyaman na. O ala, umay kan. Agtrabaho tan gaputa alas 8 iti agsapa. Inton madamdaman tuman ti panagin ni storyata. O sige nga ron, agtrabaho tan. Ang mga numaumtan ta. Oh, Alfred, adda ka magayam. Sigurado asuko naman ni Jonah. Husto ka, Annalyn. Talaga asukunak tigayim mo. Gaputada papanan mi ita. Ay, sana all. Siyak kumamat ti masukon kan maitulod iti inaldaw. Dumtang tumat lang dayta iti biyag mo, Annalyn. Iti dayta kinapintas mo. Imposible mat nga awan agar-aram kan ka. Jack ili ba? Adamot kit di dagiti agdat-daton kanya. Ngamawan mat ngaming sumgar adot-dot ko kadakwada. Anya? Sika talaga. Napili kan tumat ngamin. Saan ka akas ka ni Jonah agayim mo, asaan ang napili? Saan mat Oh, aday ta ni Jonah. Intayon, makikuyugak kada kayon arumor dito opisina. Okay, umay kang arudan. Sabtan ni Jonah, kat agkukuyog tayon arumwar dito Nagatang yu ka di aminan nga agasyo, tatang? Wayne, Jonah anak ko. Katagyaman ak itiinted mo apaggatang ko Awan anyaman na tatang. Rumbang lang ada kami mat ita nga anak yu ti agserbi kada kayo. Nang runa ita, tama nagsaksakit kayo. Agyam-yaman ak iti apaw. Gaputa nasisingpet kayo nga anak ko. Nupay nasapa apimusay day di Marina nga inayaw. Nagbalin kayo lataan na saya at nga anak.
Gaputa kasta ti insuruyo kada kami nga agkabsat, sipod babasit kami. Iso arumbang lang arod nga iso mati aramidan mi. Gaputa iso ti rumba nga nakaw. Ay, wan gayam. Awan ka di pa'y plano yung agsimpakin ni Alfred. Kaya't ko kumamot din na makita dagiti agbalin nga apok. Awan pa'y tatang, kayat mi asaganaan ana imbag ti panagkalay sami. Ti kayat mi, tay addan tumutan pangrugyan mi inton agkasar kamin. Sa bagay. Ngem diyo ibaybayag Gaputa magagaran ako na madan iti apo. Wan tatang, madanon tulat taday ta abanag. Hoy! Ay! Unay kat dayta naman nakagigtot mo, Annalyn. Anya kamutin manang. Apay akilaat nga da ka di talikudak. Agmay-may sa akla ang itay dito'y balay. Ngam kilaat kit din ang nagsao ka di talikudak. Kasano nga min amadlaw na. Kat nakaturong mati imatang mo di taladawan tay limod nga ayatem. Anya, saan mo't amanang? Anya saan? Kat nakitak pa yan nagdadad tiluam. Gaputan nakita ba nag-sweet da ka ni John na anobya na? Di mo unay pigsaan tiyag sa umanang. Ang mga nuad da makangag nakababain. No di mo kayat nga da sa bali ang makadlaw. Isabdang mo ti pa nagpanpantasyam kan kwa na. Awan to ti makaamu manang. Di na kumamot lapdan. Gaputa da ito'y laangan ti mabalin ko nga aramidan. Amok ngamin apulos ajak mapaayat. Gaputa amok no kasano ti panagayat na kini Jonah. Kan may sa, amok ngagpinpin na tigdaunay. Ay, unay kamat ngaminan. No apay mo't atipay nobyo ti gayem mo ti inayat mo. Awan mabalin ko. Gaputa jak mo't maisuro da ito'y pusok nga agayat iti sabali. Ni, si kamat gayam ti masabat ko manong Ramil. Wanjo na, ating ko. Mapanak man nagpasyar di tabalay da Annalyn. Kaya't mapan ko itad dagito'y bunga tinatang kan prutas, aparakan ko na. Wow, nag-sweet kamutan manong. Madamag ko man laang. Agdat-daton ka kaditi gayam ko? Wala ding. Medyo nabayag mo nga agdat-dato na kan kwa na. Kaya't barang addan tumot banagan, ti ayat ko kan kwa na. Ala, lalaingam nga rod ti agdaton manong. Kaya't kaapara ka ni Annalyn. Gaputa na singpet kan nagagat ka. Ay, agyaman no kasta ading. Kaya't numabalin. Tulungan nakman. Tapno mapasungbat ko tigayem mo. Day talagayam. Bay amanong, tulungan ka man nga agpaiso, barang sungbatan na kanton tigayam ko. Annalyn, umay kan. Datati agkuyog, kaputain mo ng dagiti lovers itay. Kaya't mo asawan, sinukon manan ni Alfred ni Jonah? Katuan Apay, saan ka kadipay anayruam kadakwada? Kanayon mat asukunan kan itulod na dito'y opisina, saan ka di? Apay, saan da nga taama umuma iti tunggal maysa? Anya? Apay mat anay bagamday ta. Kasano? Tunggal bigat, malam, kano awan sarak tayo dito opisina, kat isoda ti agkuy-kuyog. Natural laang akasta, gaputa agayan ayat da. Kan maysa, itugtugot da tayo mat no daduma kadagiti pagnada, saan ka di? Kas kumain ton bigat. Inawis da ka mat, saan ka di? Wan, inawis da, gaputaman sarida ka numanon. Nag-sweet na nga ron. Kuma, adamat nobyo ta, tapno adamat partner ta, kumuy-kuyog kadakwada. Ni kuma Alfred, di kayat ko anobyo. Oh, ada ka di magbagam, Annalyn? Ay, kunak, adan tumatlat ta, ngam saan pa'y siguro a panawan? Sa bagay, gusto ka matkit di. O alang nga rudan, mapantan, ang mga numaabutan tapay itinapig sa tudo. Alfred, kumita ka itiror da iti amon. Nagpigsamad gayam ti todo. Sigurado ang marigatan ta nga agawid no kastoy. Sapay agmotor ta. Sumarding tumot lang day tayo ton madamdama. Agpasyar tapay dito yung mall. Bueno, mapantagid din nag-dinner. Oh, sige nga rod.
Mapanta pa'y mangan. Sakbay nga ituloy tatag pa siya. Hello? Ha? Adda kayo matgayong dito mall. Imagas kami kini Gemma dito Kaputa nagpiksamot tan titudo. Wan nga rod. Umay kan Annalyn. Di tan singaan ti pa nag-date da. Saan kayo mat amakasinga? Ala, pag-urayan tayo iti panagsardeng titudo. Intayo kid din nag-dinner. Agpaiso, Alfred. Ilibre na kami. Anya ka kadi Annalyn. Intakit din. Intayukit din. Mangan tayo pa, kabayatan ti panagiin ni istorya tayo. Sige kayo. Agpasugnudak no paayon nyo ti awis ko. Anya? O alang arudan. Mapantayon. Bareng sumardeng matladagos tinapig sa atudo kat makaawid tayon. Una yan. Nakapigpig sa latnamat titudo. Naimbaglakit din. Taad dato'y dakil apayon ko. Ngam, ay na, nakaragrag sa kakita. Gaputa nagabay kami kin ni Alfred ang nagtugaw iti panganan itay. Kaslama itay tayo, di pa nagrek na. Hoy, Annalyn. Sa dino ka di pa lang, di pa panam, kung nagpigsa lang arudan dito do. Ay sus, nalabsak mo't gaya man ti balay ni. Ay, agawid akon manang. Jakmat nadlawan ang nailabosak gaya man. Ala, sumra ka kid din. Agim imagine ka man siguron, iso ana ilabos ka. Ni manang mo't. Ala kid din. Sumrakan, kanay, ingkag sukatan, gaputan na basbasakan. Ay, un manang. Ay, un gayam. Ipapudutan nakman nga rod iti danom, taag kape ang kapaman ang makadigusak. Wan, matungpal, senyorita. Ni manang mo't. Ala kid din, ingkag di gusan. Tapno saan ka ang maopran, katamangan no agsakit ka pa'y. Hello, Gemma. Aping imawag ka. Kayat ka lang ako mustaan. Sigurado anabasa ka matlaan. Kaputa nakapigpig sa titudo itay. Wen nga rod, medyo adayo pa'y mat ngamin ti mapagna, sakbay ang adanon ti balay mi. Angam indi guskon, may atirik na. Di nakpakadanagan, friend. Mayat ba't nga rod no kasta? Ngam, dadyo na kan Alfred nga ta. Nakaawid na mo ilangatan? Jack mo? Ngam naku na ni Alfred itay. Ano saan asumardeng titudo? Maturog dalangan ka ni Jonah iti hotel ti mall. Anya, ay sana mabalin. Sana mabalin na maturog da Jonah kan Alfred iti hotel. Ah? Apaya ka sa ti reaksyon mo? Agsina damat iti kwarto no bilang? Ah? Ay, kasta ka di. Nasaya at matingarod no kasta. Ay, saan nga min arumbeng agkaturog da. Gaputa saan da pa'y met nga agasawa. Sobra mo ti reaksyon mo, friend. No saan ka lang at ang amaam mo? Amang ano panunutat nga da pa naggustom ka ni Alfred. Anya, uy, tila ibagbagang mat, Gemma. Isaksakit ko lang ang tigayam ta. Anya ti amo tayo. Amangan nulok ko ni Alfred no adan mapasamak itinagbaetan da adida pa'y nagkalaysa. Angaw ko kadilaan. O sige nga Rodan, maturugtan. Bye. Good night. Kastamat kan ka, friend. O sige nga Rudan, maturugtan, tamasa patamanan nga agtrabaho inton bigat. Tatang, saan ka no ang makaawid ita ni Manang Jonah? Gaputa napigsa titudo. Saan ang maitulod ni Manong Alfred? Gaputa motor laang tilugan da. Kahit pagturuganin nga ini manang mau. Maturog dala ka nun ijay hotel, tatang. Anya, hotel ko nam. Wen tatang. Angem di kay agdanag. Gapot agsina da iti silid. Nakita kita ni Manang Jonah. Single room ti ayan na. Iso ang natalgad ti kabsat ko, tatang. Ay, nasaya at nga rod ano kasta. Sige, ingkamit maturugain tapno makainanakan. Alfred, kunak man no nakaturog kan? Apay ngay may kapelang dito silad nga ayan ko. Pastragan na kumapay. Kaya't kapay nga mi nakasarsarita. Sige sumrak ka nga rod. Ala, umay ka. Agtugaw talatan dito'y kama, kabayatan ti panagsarita ta. Jonah, ipatpatag ka unay. Apay nga
inarakot nak Alfred. Pangaasim, ibatan nak kuma. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay italawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimot direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Ti napalabas, agayat launay ni Ramil ken ni Annalyn. Isuasaan ang maumuma amang paspasyar iti balasang. Nga uray kanayon nga ibaga ti balasang. At tingitingan na pa'y iti husto, ti marikrik nana. Iti may sa amalam, narabyan da Alfred ken Annalyn. Gaputan abutan da iti todo. Nagdesisyon nga rod dagitoy, amaturog iti hotel. Papagayam, denggan tituloy te seryetay itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Alfred, aping inarakot nak. Ibatan nak kuma. Kunak mo nog sarsarita talaang. Pasensya ka na. Nailuyo sa klaeng. Ay ayatin ka ngamin unay. Ala, agtugaw talaeng. Kat agsarsarita ta. O sige, ngaminton madamdama. Agsublikan ton ijiseled mo ha. Diyak ngamin kaya't ang makaaramid ta itibanag asaan pa'y arumbang. Maawatan ka, Jonah. Kat pasensya ka na talaga, ha? Sapay la ko, ma. Tadi mo pagarupan na kung gundawayan ka. Amumat, adakkel ti panagraam ko ken ka. Amok day ta. Diyak lang ngamin kaya't ang mailawan ta. Laglagi pam, ado pa'y dagiti plano ta masapol ang matungpal. Ngam, di mo ko mapagduadoan ti panagayat ko ken ka. Diyak to pulos agduado, ha, Jonah. Mamati ak anapudno ka iti relasyon ta. Sige nga, Rod. Aginanakan. Good night. Good night, Alfred. Katlaglagi pam akanayon nga ay ayatan ka. Ay ayatan ka matunay, Jonah. Ikarik ngagbalinak anatibkar kadagiti di maliklikan adumteng apan nubok. Kasta akmat, Alfred. Kat kadwata ti Diyos iti amin a plano kan arapaat ta. Ay, Rabin. Ngamjak mo't na makaturog. Saan kit din ang maisina iti panunot ko da Jonah kan Alfred? Naturog da iti hotel? Anya nga tanter aramidan da ita. Ay, anya matan. Nagalas ti kastoy ang mapampanunot ko. Anya pa'y lang ter aramidon dito'y salas, Annalyn? Sapay ak kuti-kuti day tabibig mo. Agtanta na mitim ka, adimot nga rod maawatan. Ni manang mat. Baybay anak kadilat na. Talaga asaan mo ang maawatan ti itanta na mitim ko. Ingkakit maturugan. Masapa ka pa'y ama pa nagtrabaho inton bigat. Anya? Si kakit di ati mapan maturog. Tanasapsapa ti serrak mo ngam iti siya. Na, unay day tanasan na ay. Apay, adaya parikot mo. Manang, nagsakit. Ni, anya tinasakit? Nabara ka di? Saan ba? Kunaklakit din no agurigor kan. Gapo iti pa nakabasam iti todo itay. Apay, anya tinasakit? To'y pusok, manang. Apay, nakitam ka di manin as sweet da Jonah kan Alfred. Iso akasta ka. Sigod matakas, Jada. Ngam sana da ita ti pakasaktak na unay. Kat anya nga rod.
Ibagam atap no maawatak. Masaksakita anak. Gaputa naturog da iti hotel. Gaputa sanda na nakaawid. Gapu iti kinapigsa ti todo. Kat, anya, ti parikot mo dita. Amangan no. May lawan da. Kat inton bigat. Ibagatan ton nga kalaysada. Nagsakit. Ay, patsyak, asaan ang mapasamak dayta. Amo tayo mo't anatak ng ababae ni Jonah. Kat patsyak, adinan to aramidan dayta. Gaputa saan da pa'y mo't anagkasar. Saan man ngamin atila pang panunutem. Ala, ingka kat aginanan, gaputa ang mga nabannog kalaeng. Good morning, Jonah. Good morning, mat friend. Ay, medyo naladawak. Tanapan ko pa inala to uniform ko ijibalay. Kat, kumusta ngay? Kumusta, ti? Tirabi iyo ka ni Alfred ijay hotel, ah? Ay na, amok, so tilanak manan. Ngam ibagakken ka, awan pa'y napasamak kada kami, gaputa iresrespeto nak ni Alfred. Angaw ko kadilaeng. Am-amo ka unay. Isu nga amok asaan ka abasta agaramid iti banag amamalin a pagbabauyam. Wen, pudno dayta, best friend. Pudno nga dalaang dita ti sulisog. Ngam adda ni Apo Diyos amang patpatibkar kada tayo. Ay na, nagtakna nga talaga ti best friend ko. No pa'y kasta, jak ibagbaga sa anak to apulos ang makaaramid iti bidot. Ngam, sapay la kuma, taigiyanak akanayon ti Apo, tapno itilat tanalintag ti dalanak. Wen Jonah, ket dayawan ka, gapo iti dayta ka panunutam. Oh my God, rugyan tan ti agtrabaho. Tatang, natumaryo ka di amin ng dagiti agasyo itang agsapan? Wain anak ko, katagyaman nak Nasayaat nga rod no kasta. Ina ko nagtrabaho. Nakasagana mo't amin ng ditati kanan kan meriendayo. Ipapudot yon tulangan. Wain anak ko, ngam saan ko man arumba nga inaramid mo amin dagita. Gaputa ka ba ilakpay mait? Tapno adda ko mamit exercise ka. Agpag na kayon tulatan dita arubayan, tatang. Narigat ngamin no ado ti trabahon nyo. Gaputa ang mga nukumaron tumanan ti asmayo. Narigatan. Sapay agmay-may sa kayo mat nga rod dito'y balay. Saan met siguro? Ang mala, agyamanak. Gaputa mariknak ti kinapatag ko kada kayo nga kabsat. Awan anyaman na tatang. Talagang ipatpatagda ka. Gaputa si kalaangan tinabati kada kami. Alang arudain, ingkanta ang mga numaladaw ka. Di nakpakadanagan dito'y balay. Awan ti dakes ang mapasamak kanyak. O sige nga rod, tatang. Ngam no anyaman ti sitwasyon mo. Basta awagan da kami lata. Gaputa damat cellphone nyo. Apa yun, Annalyn? Di ka kadi mo pa nagtrabaho? Aldawan. Ngam awan pa'y matrorobuatam. Kasladyak kaya timapan iji opisina mi itamanang. Amangan no ipadamag ni John ang agkasardan kin ni Alfred. Kat masakit anak laang. Anya? Anya ka din ti mapaspasamak kan ka. Annalyn, di mo't imbagak kan ka asarda nga mon apagpanpantasyaan ni Alfred. Gaputa nobyo day jay ti gayem mo. Diyak ngamin maliklikan tag panunot kan masakitan manang. Kat anya nga ro ti planom. Awan, anya kumangay. Anya nga tano umakar kalaangan iti pagtrabahuan. Tapno maliklikam ang makita dagiti dua. Saanan manang? O sige, inakagrubwatan. Agpaladawak laang asumrak ita. Ngam, sigurado ka kabailam. Wan manang, di nakpakadanagan. Kabailak da ito eh. Lumabasak pa'y tata. Sige laeng, Annalyn, balasang ko. Ngam kabarbaruman, naladaw ka itaas umrek. Ah, ay ko nga min tata. Naladawak anak kariing. Ay kasta. Nagsangsangit kan samait balasang ko. Kasano anadlaw na.
Ay, kwa. Saan tata? Adala ng kagat iti matak. Iso ako nayo alimtag. Ala, ingkan. Tapno saan ka akarkaro amaladaw? Datapay lang ti agidan ang mga daw ita. Nag-half day nga ni Gemma, gaputada ka no emergency di balayda. Ay nga nga taki sumaruno nga ibagana. Ibaganan samutan nga kasardakin ni Alfred. Kabaulak nga tanubilang. Oh, apay adinak matlasong bata nan, Annalyn. Ada ka di pa kariribukam? Ah? Ada ka di ibagbagam? Ay, pasensya kan. Ada lang aming pampanunutok. Apay, ada parikot mo? Ah? Ay, awan. Pasensya kan. Adala na ladip ko. Iso adi ka na sumbatan. Ang, ay nga di bagbagam? Kunak, duwata pay laang nga agidan ang mga daw, gaputawan ni Gemma. Ah, ay uwan ah. Sige nga Rudan. Mangantan, tapno saan ta amala daw nga agsubli iti opisina. Agyaman na ka, Gemma. Gapo tayo manugot ka akaduan nak dito'y balay. Awan nga min ni Manang Jenny. Napan iti seminar. Kat duwa nga aldaw na itay. Katuan Annalyn. Awan mat aramidag. Ken may sa, agpagayam tamat. Isong awan rumba nga pagdanagam. Maala, maturog ta nga Rudan. Agabay tan dito'y kama. Sana balit ang nalawa mo. Wen ay. O sige nga Rod. Good night, Annalyn. Noda ka sa pulam. Riingan naklaang. Wen, di nakpakadanagan. Gaputa kabisadok matan dito'y balayo. Numapanak lang agbanyo. Ang adaman pa'y gayam damagag. Anya day na. Sapay la ko mata di nakagura Di mat, agdat-daton kan ka ni Manong Ramil? Awan. Ngam. Awan mat ngamin riknakan ko na. Mabainak lang amin amang paay. Gaputan na singpot. Ngam, apay. Ada ka di sa bali nga ay ayatam? Kwa, Gemma. Oo ala, saan kan apilitan amang songbat iti dayta? Sige, maturog takit din. Manang Johnny, ada ka matgayam dito seminar nga imayak. Wan, ading Lorraine. Kat maragsakan na, gaputad ka mo't ditoy. Uray siya kamanang. May mayat ngamin no adam-am mo. Wan nga Rod, umay ka. Intag tugaw iti labi ti hotel. Dayta no, di ka pa'y makaturog. Saan pa, manang? Agin ni storyata pa'y Madamdamatan ton ang mapan iti pagturugan tayo. Sana bale, agkakaabay laang mat dagitiin nalada a kwarto para kada tayo. Sige, good night, Jonah. I love you. Ay, una yan. Nag-sweet ka talaga kan ni Jonah, pare. Nagasat ka kan kuana. Tanasingpat kan nagagat. Wen, pari Ramil. Isungarod nga an nadakti relasyon mi. Gapotadyak kayat ang mapasakitak. Amangan numapukaw ko. Kat dayta tibanag ajak kayat ang mapasamak. Jak lakit di maklon no bilang. Madlaw matkit di, nga inayat kayo. Ay, sapay la kuma. Taklunan nakmatan ni Annalyn. Nabayag nga minan agdat-dato na kan kuana. Lalaingam apare. Anyat yan mom. Amangan no ag double wedding tayon to. Ha? No kasta, adda plano yun kan ni Jonah? Nabayagan na pare. Agur-ornong kami laeng. Ngam itisam ngagbayag. Agkasar kaminton. Naragsakak para kada kayo pare. Katsapay la kuma. Taad damat kaimudingak iti puso ni Annalyn. Tapno addan tumat love life ko. Sapay la ko mapare. Nagasat ka nun ni Annalyn ti maasawam. Nasingpet matlaeng dayjay akas kini Jonah. Dito'y kapaylaan sila, Gemma. Inaklabi it agdigos. Kalpasan na, agar mo sartanton. Sige lang. Ngam, ijayak pa'y lasalas. Nakababain mat no, agyanak dito'y silid mo. Idinto tawan ka mat. Okay lang. Sige, inakagdigosan. Nakasimsim pa dito'y silid na.
Talaga ana urnos iti amin abanag dejay agayim mi ni Jonah. Aguray ka. Kanya daytoy. Basaag man. Diary. Saanan? Diary matgayam. Amangan no kaguranak no pakibiyangak ti diary na. Natanagmatan. Nagan ni Alfred tinakitak. Basaag. Ngamjak ang padlaw. Ita ama panagnagak. Nupod no tinabayagan nga atap ko kankwana. Ada ka matgaya man dito'y salas, friend. Pasensya ka na, nabayaga ka nagdigos. Naburing ka anang uray kanya. Saan mat? Kayat ko lang kami tiagtugtugaw dito'y salas. Gaputa kayat ko tiagbasa iti pagiwarnak. O sige nga, Rod. Agsukatak labit, ha? Agar mo sartanton. Tapno makapantamutan anasapa iti opisina. Sige lang, Annalyn. Take your time. Kasla jak makamove on iti nabasak itay. Jak laing pagarop. Nabayag gaya man nga agayat ni Annalyn ka ni Alfred iti naliman. Anya langan ti marik na ni Jonah agayam mi. No bilang tamaamuan na ti may papan iti daytoy. Anyan. Syakit din ti mariribukan gapo iti naamuak. Mangan ka lang, friend. Inlutok dagiti amok a paboritom amakan. Wen, Annalyn, di nakmakadanagan. Oh, apay. Kaslada kayat mga ibaga kanya. Ay, awan. Kitkitaan ka lang, gaputa. Bagbagay mo matgayam ti suot mo. At adang agminar ti kinapintas mo. Kasta ka di. Apay nga rod asaan ang mapansin ni Alfred ti kinapintas ko. Ada ka di ibagbagam, Annalyn? Ay, awan, friend. O sige, mangantan, tapno makapantan ijay trabaho na. Pasensya kan, Annalyn. Di ka nakadwan idirabii. Gaputawan mo't ngamin kadwan ni tatang iji balay no panawa. Awan anyaman na, friend. Sana bale. Adamot ni Gemma akadwak idirabi Ay, nasayaat nga rod no kasta. Kunaklakit din awan kadwam idirabii. Ada ni Gemma, iso adikan agdanag may papan itiday na. Kinapudno na. Kadwain nakmanin inton rabi Nasayaat nga rod no kasta, Annalyn. May mag-arabiim, aling Annalyn. Umay kamanan pasyaran. Nakababain samat. At damot gayang bisitam. Okay lang, Manong. Nasaya at kit di ate may ka. Tapno mayam ang muka kankwana. Anya? Manong Ramil, iso ni Gemma. Gemma, iso ni Manong Ramil. May sakadagiti agdat-daton kanya. Naragsakak amakamamukan ka, Manong Ramil. Kasta akmatkan ka, ading Gemma. Sapay la ko ma. Tama kapag siningad ta. Padyak akasta. Gaputa pa nagkunakit, nasayat ka matatao. Uwan, Gemma. Nasingpot kan nagagat ni Manong Ramil. O sige nga, Rod. Panawan kayo pa dito tapno makapagsarita kayo. Annalyn, itata na kapanawan tigayim mo. Kaya't kumanan ako mustain ti ayat nga idardarirag ko kan ka. Sapay la kuma, taadamot tan sungbat mo. Kinapudno na. Talaga nga addan sungbat ko, Manong Ramil. Agpaiso, aglunam ka din ti panagayat ko kan ka. Nasingpat ka na saya at ka at tao. Kan napanagnakakmatan, no kasano ti kinapudnom kanya. Isa sige. Uwan, Ramil. Aklo na konti dat-daton mo nga ayat. Agpaiso ka di tinangag ko, Annalyn. Aklunan na kon. O, apay. Kaya't mo ka di nga ibabawi? Ay saan Kakaisuna analpasan asinong batan nak. Kat nagururayak iti mano atawan. Ay na, jak mailadawan ti kinaragsak ko ita. Agsagana ka. Taag kasartan iti kabiitan na panawan. Anya? Apay,
amom no kayat kon ti pa ikalay sa kan ka? Ne, kunak man ay ayatan nak. Iso nga inaklunak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimot direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Di napalabas, binagbagaan ni Jenny ti kabsat na. Alipatan na kuman, tirik na ni Alfred, taamangan no madadaal ti panagpapagayam da. Napanmat ni Gemma iti balay da analin, tapno kaduan na ti balasan. Kinabigatan na, nabati ni Gemma iti silid ni Annalyn, kat nabasa na ti diary ni Annalyn. Iti sabali abangir, inaklon ni Annalyn ti panagayat nga idatdaton ni Ramil, tapno mailamang na ti pudno amarikrik na na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Annalyn, kunak man ay ayatan nak, iso nga inaklunak. Ngam, apay nga ron, adi mo pa'y kayat ngagkasarta. Gaputa masapul am mo tapay ti tunggal maysa. Tapno awan to ti pagbabaw yan tano bilang. Enjoyin takit diti ayan ayat ta. Sakbay nga agpaitalita iti tunggal maysa. Apay, di mo kaya ti kasta? Ibagam lang ta ibabawi kung ti panangaklon ko iti ayat mo. Ay saan Sige, bayam, saan kan apilitan no talaga adi mo pa'y kayat? Kat pasensya kan no insingasin ko adagos ti panagkalay sata. Nasayatad da kan, Gemma. Ada good news, anaamwak ita agsapa. Oh, anya dayta? Nakaragragsak kamatan? Pagsayaatan ta ka di dayta? Saan? Ngam pagsayaatan ti gayam ta. Ay, talaga naragsaka. Gamin, agayan ayatan damanong Ramil kan Annalyn. Anya? Imposible dayta, friend. Kasano ang maibagam nga imposible? Kat mismo ani Manong Ramil tinang ibaga kanyak itay? Nakaragragsakak nga ron. Kan naragsakak mo't unay para itigayam ta. Nakaskas daw mat dayto niya inaramid ni Annalyn. At tinasayaat, orayan ta nga iso mismo ti mangibaga kadata. May mayat ba't lang, no baybay anta nga iso ti umuna amang ipadamag kadata. Sa bagay, sigurado, ibaga na kadata dayjay, gaputa agpapagayam tayo. Wan, iso nga orayan ta nga iso ti umuna amang ibaga. Amangan ngamin no kagura na ta noon unaan ta. Wan, friend, orayan tangarod nga iso ti umuna nga agistorya, iti maipapan kadakwada ni Manong Ramil. Apay akas to'y diriknak. Kasla nagdagsan. Kasla pa'y kit din jak may pas nagtagtrabaho. Annalyn, adainyag ni Manong Ramil a lunch mo. Adtoy Anya? Ngam apay nga imay pala nang yag. Ado mo ti mabali na pagkatangan dito eh. Apay, pudno ka di nga inaklon mo ti panagayat na? Wan, ngam saan arumbang nga aramidan na ngubing. Ay na, makiwin na swasaksan kan kwa na no kasya na laang. Alaam kit din to inted na. Ay ayatan na kalaang. Iso nga inaramid na ti kasjay. Ngam di mo mat kumakagura jay tao. Anya? Agsarita tayo ton madamdama. Masapol nga ibagam kanyak tipod no. O sige, panawan ka pa dito eh. Apay kasya iti reaksyon ni Gemma. Kasladam mo na itipod no ang mapaspasamak kanya. Umuna kayo latan nga agawid.
Adapay ngamin pagnak, sakbay nga agawi dak. Okay, Gemma. Apay, Gemma. Adda ka di date mo ita? Anya? Awan. No addaman, maamuan yo adagos. Gaputa awan limad ko ka ni Jonah a best friend ko. May paman iti love life ko. Pudno day ta Alfred. Ay, wan gayam. Ni Annalyn ngay. Jack pa'y mat nakita itay. Ay, imunan arimwar. Ada ka no papanan na. Ay, saor day di agayam ta. Di mat nagtagtagari may papan iti baro a love life na. Bayam lata. Amang ano saan pa nakasagana amang ibaga kada kayo. Sige nga ro, Gemma. Umuna kami kini Jonah. O sige lang, sana bale. Ado pa'y ti jeep a paglugana. Anya ka diti ko na mapagsalitaan ta. Apay amasapula dito yung restaurant. Tapno maibagam tipod no arik nam kanyak, Annalyn. Anya ka din na itangay bagbagam. Di ka maawatan. Pudno a best friend ko ni Jonah. Ngam agpagayam tamad. Nasayat ka agayam. Kat rumbang laang agbalinak mata nasayat kan ka. Talaga adi ka maawatan. Anya ka diti kaya't mga ibaga. Pakawanan na. Lojak na igagara a binasa ti diary. Idi imbati nak iti silid mo. Anya? No kasta. Amo mo ni. Uwan, Annalyn. Kat naklaatak iti deje anamuak. Jak pulos impagarop. Anabayag gaya man nga adalimad ariknam ka ni Alfred. Pangaasim, Gemma. Di mo ko maibagbag at may papaniti dahito ka ni Jonah. Sigurado agurang anak na ichay. Ngam, kinabaalam tinakipulapol kadakwada iti manu atawan. Apulos adida nadlaw tipudno ariknam. Gaputadyak kayat amadadaal ti panagpapagayam tayo. Kat nakasagana ak ngagsakripisyo para iti dayta. Ngam, masaksakitan ka saan ka di? Aklon, ngam kabaulak nga ito rin. Nasaya at apagayam ni Jonah. Kadyak kayat amapukaw ko. O sige, ipapantan akasta. Ngam, nangiramraman ka pa'y matmanan iti sabali. Ha? Inaklon mo ni Manong Ramil nga uray saan mo mat nga ay ayat. Sigurado, masakitan mat dayjay no maamuan na dayta. Kunak ngamin no maibawing kan kwa na tirik na no aramidak ti kasta. Ngam, saan magayam? Denggam ko matibalakad ko, friend. No talaga nga awan pulos panagayat mo ka ni Ramil. Makiwin na suwaskan kan kwa na. Ad-adda ang masakitan jay tao. Nulukluk ko am lagayam. Diyak ang muno ka sa nung aramidak ti kasta. Amok anapod no ti panagayat na kanya. Kat sigurado ang masakitan iti husto no aramidak ti kasta. Nasaysaya atan ti kasta. Ngam ti pang namnamaam iti awan. Pare Alfred, aginom taman kit di. Pangliw-liwak iti bagik. Apa yan, pare Ramil? Itaman pa nga ginom ka. Adda ka di parikot? Nagapa kayo kini Annalyn? Saan pare? Ngam, nasakit lang tinakam ko. Tapay. Gapo ka dita saan asweet ni Annalyn kan ka? Saan aday ta, pare? Puno, inaklonak. Ngam pulos mat, ajak marik na napatagakan ko na. Kinapudno na. Si ipod na gayan ayat kami. Awan pa'y pulos na gustuan na, nga inaramid ko aparakan ko na. Anya? Di na pa'y kayat asuko na kadi opisina da. Iba inaksa, gaputamay sa akla nga manalon. Ala, gusto day ta na panaginom mo. Agsarita kayo ana imbag kini Annalyn. May papan iti day ta abanag. Gemma, nadamag mo ka din ti may papan kadamanong Ramil kan Annalyn? Nga, anya? Naamo kamin, asaan da ka no anaragsak, gaputa saan ka no ay ayaton ni Annalyn ni Manong Ramil. Kasla mamati aksan? Anya? Apay matakas na tinay bagam. Kasano, kanayon kano ti panangawis ni Manong Ramil kan ni Alfred, tapno aginumda.
Di ta na nga ibagbaga ti sakit tinakam na. Anya? Pudno ti kunak best friend. Kinapudno na. Maasyan pa'y kanon ni Alfred kani Manong Ramil. Gapoy ti kas di adjar na. Ay, no amum la kumatipod no mapaspasamak. Kaasi mo ti Manong Ramil. Kasaritak tuman ni Annalyn. Apay nga takas di ti jar na. Ah? Ay, uwan nga ron. Sige padasam to akasarita. Ngam no siyak. Mabainak ang makisarita kan kuana may papan iti day taabanag. Pangasim, Annalyn. Ibagam ko makanyak. Nuan niya tipod no ariknam. Iti mano abulan a panagayan ayata. Diyak pa'y pulos na rin na ti kinapatagkukan ka. Marigrigatan akon. Diyak la ko man agtagtagari. Ngam talagang amin amarigatan akon. Pakawan anak ko, Ramil. Ngamjak mo ting gagara. Maasyanak lang amin kan ka. Gaputan na bayag kan ngagdatdaton kanyak. Impagarup ko no masurusuro ka nga ayatan. Pakawan anak. Gaputasan kaya makasta tinapasama. Nagsakit na ito yung anak mo ka. Ngaman niya ngay nga ron. Awatak latanti kinapudno. Kat agyaman ak. Gaputa inik kanak iti gundaway. Amang iparik na itinapudno a panagayat ko kan ka. Sapay la kumata mapakawan na, Ramil. Ay ayatan ka unay, Annalyn. Katapnosan ka na marigatan. Sige. Itad konti waya-wayam. Agyaman ak unay, Annalyn. Masya na ko na kiniramil manang. Kasano da ito yan? Nang pasakitak iti tao ang nakasaysayaan. No anya nga minti inararamid mo Ngaman niya nga rod nalpasan. Inton maminsan, amerisam anaimbag dagiti agbalin a desisyon mo. Tapno awan to ti pagbabawyam iti uli na. Wan manang. Katsapay lang kumata masarakan ni Ramil ti pudno nga ayat para kan ko na. Aginunta, Alfred. Nagsakit. Inayat ko itinapudno ni Annalyn. Gamapay a pinasakitan na. Adda ka dinadagsan a basol ko. Iswakas jay tinapasamak. Di kagsaw iti kasta, pare. Nalabit asaan ada kayo ti agkagasat. Patibkaram ti rignam. Di mo itulok, ama perdi ti biyag mo. Gapoy ti daytoy anapasamak. Nagsakit lang amin, pare. Nagsakit lang, unay. Ala, gusto daytan. Itulod ka ng gibalaya. Nabartag kan. Bebe anak pa lang, pare, Alfred. Kaya't ko pa iti aginom. Tapno makalipat ak. Kaya't ko ang malipatan ti saam amarikrik nakita. Naimbangag sapam, Annalyn. Kumusta kan? Oh, Gemma. Anya ter aramidom dito'y balay. Awan mo't nagtulagan ta papananta ita Sabado. Pastor kan nakpay matagayam. Ah? Sige nga Rod, sumrak ka. Dito'y unag kipagsaritaan ta, friend. Oh, at iti Diyos. Agpalamiis ta kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman ak, Annalyn. Kaya't kalaang ako mustaan. Kumustan ti Rignam? Okay ka kadilaan? Kinapudno na. Makonkonsensya ak gapoy tinapasamak. Amok ang nasakitan iti kastonay ni Ramil. Gapoy ti kasya napasamak. Ngam nasaysayatan ti kasjay. Ngam ti agpadpada kayo ang masaksakitan. Sapay na ko ma. Tamakasarak to iti babae aparakan ko na. Wan gaputan na saya at atao ni Ramil. Patsyag ang makasarak tumatlang iti babae amang subad iti napudno nga ayat para kenkwana. Gemma, naamam ka din ti damag maipapan kada Annalyn kan Manong Ramil?
Ti kadi panagwin na swasdan? Wan, apay nga ta. Manupay la abulan ang nagkarelasyon da. Ngam nagwin na swasdan adagos. No, amom lakom ha. Uy, napauli magkamatan. Apay, amom ka di tirason no apay ang nagwin na swasda? Ah, ay saan? Jack amo no apay. Ay, no kayat mo. Kasarita ta ni Annalyn, may papaniti dayta. Kasla mabain naksamot nagdamag may papaniti dayta. Kasla ngamin nagbaliwan ni Annalyn. Kasla saanan akas itisigod nga open ka data. Jack man amo, nalabit. Nga damot rason na no apay akas jay. Ola, ag lunch break takit din. Oh, dayayan ni Annalyn, agpaypayapayan. Intayon ag lunch. O sige nga Rod, mariknak mo't ket di amabisina kon. Inta nga Rod. Oh, Annalyn, anda ka man? Alfred, mabaling ka ding agsarita ta. Adala na patag nga ibagak. Oh, sige, umay ka. Sumra ka pa'y. Umay ka, agtugaw ka. Agyaman. Napatag sakit di tigagaram eh. Anya ka di dayta eh. Alfred, pakawanan na ko. Namjak king gagara ti amin. Apay ngagsangit ka. Kan, anya ti kayat mo asawen. Anya ti saan mo nga inggagara. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimod direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kinasarita ni Gemma ni Annalyn. Maipapan iti panangaklon ni Annalyn ken ni Ramil. Kat dita nga inaklon na, anabasa na ti diary tinaududi. Kat dita, binagbagaan nga rod ni Gemma, tigayim na. Nupa inaklon ni Annalyn ni Ramil. Marik na ni Ramil, ti kinalamiis ni Annalyn, kenkwana. Kat gapo iti dayta, naging inom, ti baro. Iti may sang aldaw, napan ni Annalyn, iti balay da Alfred. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Pakawanan na ko, Alfred. Diyak king gagara ti amin. Diyak maawatan, Annalyn. Anya ti kahit mo asawen? Diyak kumakayat nga aklonan kan ka ti amin. Ngam nagtagsan ti barukong ko. Diyak muna niya ti aramitek. Kayat kong aklonan kini Jonah. Ngam diyak kayat nakaguranak. Nasaya at apagayam ni Jonah. Diyak kayat na masakitan. Pangasim. Ibagam no niya dayta. Lupay kasla maawata kung ti kayat mo asawen. Kayat ko nga gapo amis mo kan katipod mo. Dungat ka. Ibagakan ka ti amin. Kat sapay lang kumata maawatan na. Sapay lang kumata di nagtuguraan. Kalpasan nga aklunak kan katipod no ang marikrik na. Gemma, apay ang nagdardara sa nagawid ni Annalyn? Itaman pa'y? Ay, Jack amo. Basta nag-time out kat nagdardara sa pimanaw. Dinakpay nga rod pinagunyan, idinto alinabsan nakpay. Ay, anya nga tati mapaspasamak iti dadya agayam ta. Adan samot parikot na adi na ibagbaga. Wan nga rod. Tinasaya at kasarita tanto tapno maamuan tanwa apay. Wen man, madanagan ak namin para ka ni Annalyn. Nasaya at agayam dayjay.
Iso arumbang laang nga agbalintamot anasaya at kankwana. Day tati si Bubo kalaki na pudno, Alfred. Saan ang nagbayag ti relasyon mi ni Ramil? Kaputa si kalat na tilinaon to'y puso. Jack pulos ni namnama dahito anak mo, Annalyn. Pulos asaan mi anadlaw dahita kan ka. Kaputa Jack kaya't amadataal ti pa nagpapagayam tayo. Iso ngayong karkarigatak ngayon limat ti amin. Jack amuno niya ti sawak. Hindi ka madanagan. Inaklon ko kan katipod no ariknak. Ngamawan ti sabali akayat ko asawan. Nagdagsan lang amin ti barukong ko. Kayat ko ngayabkas. Ngam agpatinggalaan dito. Sapay la ko matadimon dakdakamatan kini John at tinagsaritaan ta. Jack maikari dayta, Annalyn. Amumat apulos nga awan ilimlimad ko kankwana. Kasta ti kinapudnik iti relasyon mi. No kasta nga rod. Bayam asyak to mismo ti mangibagakan ko na iti may papaniti daytoy. Sige. Ngam pangasim ta saan mong abay-bayagan. Juan, ikarik Alfred. Ibagak daytoy kini John na iti kabitan a panawan. Saan ka di nga umay ni Annalyn ita, anak ko? Saan siguro, tatang? Awan mo't ngamin timbagbaga nga umay ita. Apay tatang, kailiw mo ka din yung manang Annalyn? Anya? Ay na, surunin nakman ako nakon, Lorraine. Nagubing meten ngay ni Annalyn nga agbalin amay kadwa nga inayaw. Katawan mo't dakas na no bilang, tatang. Saan ka di, Lorraine, ading ko? Ay na. Nagduaan dakmeten nga agkabsat. Panawan kayo man lang, dito isalas. Hala, masurun samot ta ni tatang, Lorraine. Saan, manang? Nakaisam tupay ni tatang apimanaw. Adto'y ti Diyos, Annalyn. Agpalamiis ka pa'y, kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman na, Gemma. Aguray ka. Apay alimlim tagdagi ti matam. Nagsangsangit ka di? Gemma, Oh, apay ngagsangit ka. Ano ti parigod? mapakawanak nga ta ni Jonah. Numaamuan na ti limad ariknak kini Alfred. Ano ti kayat mo asawan? Apay, kayat mo nga aklunan ka ni Alfred ti pudno? Kinapudno na. Inaramid kong dayta. Nagdagsan una yun ti barokong ko. Kaputadyak mayibkas ti pudno amarikrit na. Anya? Kat, anya ti ko na ni Alfred? Gimura ka di? Kayat na nga aklo na kini Jonah ti kinapudno. Ngamkas na jak mat kabailan. Jak lakit di maaklon no kaguranak ni Jonah. Kapoy ti dayto yapanan. Kat, anya nga ro ti planom ita? Jak mo. Kayat ko ti makapagpanunot iti husto. Ngam, agtong palak iti kayat ni Alfred. Mapan ko kasaritan ni Jonah. Kat ibaga kamin kan ko na tinabayagan na palimad ko. Sigurado ka? Ka ba alam? Masapol, friend. Aklunak no anya ti bunga dayto yung aramitan. Ngampat yaman wanasan. Diyak ingagara ti amin. Diyak ingagara ani Alfred ti inayat ko itinapudno. Nay, Alfred, apa kasta ti panangkit kitam kanyak? Handa ka dirugit iti rupak? Takas taunay ti panang pereng mo kanyak. Awan, ngam adala na lagip ko. Anya nga iti malagip mo? Ti sana nagbayag a relasyon nyo kini Annalyn. Anya? Ne, apay mo't analagik mo mananday ta. Umay ka man git di, inta ginom. Pasensyakan pare. Ngam adapag nami ita kini John.
Iso adi ka mapatgan. Kasta ka di. Ay, sayang. Agmay-may sak man gaya man amapan aginom. Pasensya ka na talaga, pare. Sana pale. Kumuyog aktukan ka inton maminsan. Ikarik dayta. Sige lang, pare. Ayun na. Makapaapal ka mat. Kuma, adan tumot tan love life ko. Akas kada kayo kan ni Jonah. Oh, apay Annalyn, saan mo ka di ang magustuhan te linutok ang masiga? Kasla saan kamot ang makapangan? Itay ka pa'y lang ang nakasango dito lamisaan. Ngam di mat makmaksayan data nagbasit ang makan, ngayon kargam dita platong. Manang, naimas ti makan. Kinapod no na. Paborito ko dito eh. Saan ka di? Ngam, Oy, di kag sinaay dito sangwanan ti panganan. Ala, ituloy mo kit din ti mangan. Agsarita tanto inton madamdama. Nagado ti tao ita dito'y park, Alfred. Kasla, adapay si bubukal a pamilya, oh. Sigurado akas tanto matibuklan ta a pamilya. Naragsak, kandakkel a pamilya. Anya nga tati mariknana. Numamuan na ti kinapod no may papan itigayem na. Hoy, Alfred. Nakaululi magkamot dita. Apay ka di? Ada parikot mo? Ay? Anya itayin ti bagbagam? Anya kamot ton. Itayak pa lang asumanao. Ngam di mo matgayam dengdenggan. Makapasakit kamot itinakam. Adan samot dun sa bali ang pampanunutom. Iso akas taka. Anya? Awan, adala na lagip ko. Nga mamom, ad-adaga mga agminar ti kinapintas mo, no agmisuot ka. Anya? Anay ko, agkidil kamitin. O may kakid din, ituloy tantek pasyar. Kaya't di ka madanagan. Si kalaang ti pampanunutek, kan linaon to'y puso. Mamati akmat keti. Aglamlambing laang Alfred. O sige, agpasyartan. Adupay ti kayat ko pagpasyaran itangaal daw. Annalyn, agputno ka man kanya. Ada ka di parikot mo? Apay akasla sa bali ti tigtignay mo? Kasla ka na yun anagadayo ti turong ti imatang mo. husto ka man. Talaga mariribukan ako na Apay, anya ti pakariribukam. Jak nalapdan tirik na. Inaklon ko kin ni Alfred ti pud na marikrik na para kan kuan. Anya? Apay nga inaramit mo ti kasta. Ang mga no bumaba ti panagkita ni Alfred kan ka, gapo iti kasdi nga inaramit mo. Man, Kat, duwada ka di ka ni Jonah nga agdangdangag. Idi imbagam tiriknam ka ni Alfred. saan man ang nilang Alfred tinangibagat. Mabutangak ngamin ang mga nukaguranak ni Jonah numamuan na ti amin. Ay, oo, na yun ti kasta nga inaramid mo. Pinasayaat, ingkakasarita ni Jonah itamot laan. Ipudnom kan kwa na ti amin. Agbalin ka na po ni tigayim mo. Nga oray na riga. Ayan ni Jonah, Alfred. Kunak man no dua kayong adda dito iso nga inawis na. Saan ko akadwa ita ni Jonah? Adala ang napatag nga ibagak. Isong inawis ka. Ha? Anya dayta? Napatagsakit di unay Gaputa oray la inawis nak dito yung restaurant. Sapay ko matadi ka aglibak, Gemma. Anya ti kayat mo asawan, Alfred. Adda ka di among. May papan itipod no arik na ni Annalyn kanya. Nakaamom iti dayta. Inaklon na kanya kay di kalman. Nakunana anadagsan ti barukong na. Iso aday jay. Ima ije balay kat kinasarita na. Adda ka di amom may papan iti dayta? Uwan, Alfred. Aklunak. Anya ti planom ita. Naibaga na kadikan ka. No apay nga inaklon na tirik nanakan ka. Nakunana kayat nalakan no ayib kas ti marikrik nana. Anya nga ro ti planom ita. Ipudnom kadikan ni Jonah ti paipapan iti daytoy. Tsaka mo. Mariribu ka nak.
Amkak nga amangan no gumura kini Annalyn. Panagkunak matkit di kat saan. Rumbang lang ang maamuan mat ni Jonah ti may papan iti daytoy abanag, Alfred. Di kag danag. Awan planok nga agilimod kini Jonah. Nasayat nga rudno kasta. Di yu baybayagan ti panangi pakaamuyo. Tapno saan nga ad-adangag sakit tinakam ni Jonah, a best friend ko. Tata, nabayag ka din arimor ni Jonah. Medyo nabayag matain. Napanla na kitsinda. Angam urayam labi itain. Danda ni itanday jay. Angam madamag kuman. Adda ka di pagnayo ita? Isong adda ka? Awan, tata. Adala ko man napatag nga ibagakan ko, na. Kasta ka day. Urayam lat nga rudin tigayem mo dito'y salas. Agbuya ka pa'y lang ititibay. Tapno saan ka amatektekan. Sige lang, tata. Uray saanan. Urayak latan ni Jonah aging ka sumangpat. Ay, nasaya ata si Mangput kan anak ko. Itay pa'y nga agur-uray ni Annalyn ni Jay Salas. Ha? Apay ka no, tatang? Awan magsaritaan mi ita, Awan mo tiimbagbaga na. Ingkalatan kasarita. Sige nga ron, tatang. Ingkay ayaban ni Loren, taas ikaswa na dagiti ginatang ko. Tay nakasarita ni Annalyn. Ang mga no damat na patag na ibaga na kanyak. Siya, kunti makamu ka dagitoy. Ingkalatan iti ayan ni Annalyn kat kasaritam. Kaasimot nga agur-uray. Wan, tatang. Mapana ko iti ayan na. Hello, Lorraine? Hello, Manang Jenny. Nakaawag ka mat? Wana ading ko. Pasensya kan ano nakasinga Saan matkit di, Manang? Apay ka di? Kayat ko kumaasaludsudan no adda dita ni Annalyn. Naibaga na ngamin itay, ama pandita balayo. Ngam nagbayagan, di mo laagawi dan. Pudno ka di nga adda dita? Wen, Manang. Adda diti balay ni Annalyn. Kinapudno na. Urayan na ni Manang Jonah. Adda ka nung ngamin napatig nga ibagana ka ni Manang ko. Kasta ka di. Wen, Manang. O sige nga Rod, saan akon amadanagan, gaputa amok nga adda dita. Wen, Manang Jenny. O sige, bye. Bye, Lorraine. Katagyaman na. Ay, sapay la kuma. Tanasaya at resulta ti pagna ni Annalyn. Sapay ko mata saan akagura ni Jonah. Numaamuan na ti pudno. Wala, nakaturugan ni Annalyn dito salas. Kaasimot. Natuukan san anagururay kanyak. Nini, maibatan ng tigam na. Naimbaglakit din ka na si Poco. Basag man. My first love. Ha? Ay, ituloy ko. Basaan. My first love is Alfred Manalo, the boyfriend of my friend Jonah. Ha? Pud mo ka diti mabasbasak? Ni Alfred, the first love ni Annalyn? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimod direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saanan analapdan ni Annalyn ti Rignana, kat inaklon na kan ni Alfred. Ti pudno ang marikriknana para iti baro. Iti sabali abangir, nadlaw ni Jonah ti sabali at tigtignay ni Annalyn. Isu a plano na, akasarita tigayem na.
iti maysang aldaw, napan ni Annalyn iti balay da Jonah, tapno kasarita na, tigayim na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ni Alfred, the first love ni Annalyn. Nukas na, agayatan kan ko na sakbayan nagnobyo kami. Jonah, adakan. Ha? Apay nga gamuti dayarik. Iyag mo kanyak day ka. Anya ti kayat asawan da ito'y Annalyn. No, kasta. Nabasam ti dayarik. Juan, kat naglatak anigayam Alfred anobyok ti first love mo. Apay asaan mo ngayong bagbaga? Anya ti planom? Pagayayaman na kasta ka di. Nagbidot ka, Jonah. Awan plano ka, kasta. Katyak ing gagaraan ni Alfred ti inayat ko. Pagkawanan na ko, ma. Kinapod no na. Daytoy aba nagti umay ko ibagakan ka. Kapot at yakon kaya't ngailimat kan ka ti amin. Anya, tanya ko matinam na maam amariknak ita. Maawatan ka no gumura ka kanyak. Ngamawan plano ka mang riribok. Mamati ka kumamat kanya. Anya ko mati makagapo iti panangaklon mo iti daytoy. Kayat mo nga agpabus uya, kasta ka di. Sana kasta ti kayat ko, Jonah. Kayat ko lang nga awan ilimlimad ko kada kayo. Iso nga inaklon ko. Nga mamati ka manwan na saan. Awan da ka sa panggap ko. Diyak kayat amadadahal ti panagpapagayam tayo. Anya, Dayta ti pudno. Dayta pa'y ti maysa. No apay nagbutang nga kamang ibagakan ka iti may papan iti daytoy abanang. diyak ka mo, Annalyn. Mariribo ka nak. Kaya't ko ti makapagpanunot anaimbag. Pinagkaykaysaan dak. Amo yu gaya man, namdiyo pa imbagbaga kanyak. Pangasim, Jonah. Agkalma ka kuma. Awatam kuma ti sitwasyon. Nasyak pa yan ti ayan ti bidot, kasta ka di Alfred. Saan akas ti kayat ko asawan? Ngam awan maalam, no agpailuyos ka iti emosyon mo. Pakawanan nakmat, Jonah. Jak imbagbaga ti amin. Gaputa kayat ko nga isu amis mo ti mangibagakan ka. Ngam pinagbalin na kamo lang. Saan anapod no agayam? Gaputa di na pulos na dakdakamot ti may papan iti pudno arik nana. Kagurgurat ni Annalyn. Ala, agpalamiis ka pa'y. Panunutam dagiti imbaganakan ka. Di nakanumat ingagara. Isong awatan tayo kumamat ti sitwasyon na. Maawat ako na. Isumat lagayam asaan ang nagbayag ti relasyon da ni Manong Ramil. Gaputa si Kalata ti linaon ti puso na. Di nakapulos malipatan. Ala, ingka payagin na, friend. Baliwan tayon to lang ti agsasarita. Inton agkalman tirik na. Wen ngagpeso, Jonah. Awan na sayat ang mapanunot mo. No saan ka ngagkalma. Manang, dayto yan ti pagbutbut nga. Napasama kan. Kaguran ako ni Jonah. Di nakmawatan. Maawatam ko matigayam mo. Nalabit ang naklaat-laang. Gapo itinamuan na. Agbaaw tumutlaang ti pungtot na kan ka. Sapay la ko tama pakawan na tigayam ko. No apay mat ngamin anipay Alfred tinayat ko. Namamo ti Diyos. Diyak ing gagara ti kastoy anapasamag. Diyak kayat akaguran ang tigayam ko. Diyak kayat ang madadahal tinapintas alinangan mi ngagpapagayam. Ala, husto daytan. Di kagdanag. Maornos tumutlaang ti amin. Nasaya at atao nagiti gagayam mo. Iso apat tiyek ang maawatan da kan tumutlaang. Chen, Jonah, apay akino silapam ni Annalyn. Idinto ta imisam ita nakita na ka. Amo kapakitang tao lang dayjay. Ngam kinapudno na, traiduran nakto kat agawan na tinobyo. Anya?
Jonah, saan mo't siguro nga ramidon ni Annalyn ti kasta? Umay kakit di. Mapantay ti ayan na. Makisarita takan kwa na. Diyak kayat. Si kanti mapanno kayat mo. Ay, naglukon. Jonah! Agsubli ka ditoy! Jonah! Sika. Pangaasim, John. Kasaritan ako ma. Di na kumat kumaguraan itibanag asaan kumat nginaramin. Anya? Saan mo mat kumaapanunutan na traidorak? Gaputadyak maaramid da ita. Gaputag pagayam ta. Boston. Diyak mamati ka dagita nga ibagbagam. Gaputano ko manapod no kaagayam. Di mo ko maipalubos ang nagayat ka itinobyo. Ulit tagtagkid daw iti pamakawan, John. No nakabaso lakman, iti panagayat ko kini Alfred. Pakawanan na. Ngamday lang ti may bagag. Iti ka ano man, saan ka, Trinaitor? Maramid ko kumaday na. Inagaw ko kuman tinobyo mga oray saan kong imbagbagakan ka. Gapoy tilimad a panagayat ko kankuan. Awan iti panunot ko day ta abanag. Katap no agsardang kan nga agpampanunot iti madi kanyak. Aramid ako niya niya tirumba. Sige, agpakada akon. Kat kanayon mo kumalaglagipan. Anapatag ka kanyak. Di pa nagpapagayam tayo. Kinapudno na. Patpatang kanaklaang ti puso. Nga maasyanak unay kan ka, Annalyn. Mabutangak nga ang mga numaibawing kan ka ti panagayat ni Alfred. Ngamin, nasingpat ka nasaya at ka at tao. Sigurado ka kadi iti dayta desisyon mo, Annalyn? Juan Gemma. Barang no iti kaawan konton diti opisina. Kat agbalintumatan ang naragsak ni Jonah. Kaya't ko ang makita ti sigod a Jonah ang naganay kay kan naragsak. Kat nalabit ang mapasamak manenday ta. No saan na kun ang makit-kita. Kat, papanam nga rod itan ngay. Ada ka din umakaram? Planok na agabrod, friend. Barang mailiw-liwag ko ijay dagiti saan anasaya at anapaspasamak kanya. Kan barang mamimpinsan matan ang malipatak diriknak para kini Alfred. Ay, una yan. May kawa ak amaksayan kami. Saan tayo ang makapagkukuyog akas iti sigon? Sorry, Gemma. Basol ko ni amin. Di mo ko maunay papabasulan ti bagim. Amok asaan mo anagayatan ti kastoy, anapasama. At to'y ti kape, manang. Inyag kundi ti salas. Agyaman nakading ko. Nagadayo man ang titurong ti imatang mo. Apay, di mo pa ilan napakawan ni manang Annalyn? Kinapudno na, Lorraine. Kaya't ko kumanti makikapyakan kwa na. Nga mabutangak. Ang mga numaibawing kan kwa na ti panagayat ni Alfred. Anya? Apay ngamin apanunutom dayta, manang. Awan ka di ti panagtalak mo ka ni Manong Alfred. Dakkel ti panagtalag ko kan kwa na ading ko. Amok nga ay ayatan na. Matlagayam. Punasam nga rudan ti kasta ariknam. Makikapya kakit din itigayam mo. Tapno agsublit ti sigod alinangan nyo. Bayam, Lorraine. Inutag akasarita ni Annalyn. Katsapay la kuma. Taag sublin tumatla ang itisigod. Tinapintas alinangan mi. Jonah, saan ka kadi naragsak? Gapotag paspasyar tamanin. Alfred, Adda ka di parikot. awan. Ngam, kaguran ka di. Itian niya kumaga po aguraan ka. Ngamin, gimura ka ni Annalyn. Gapo itilimad a panagayat na kan ka. Maawatan ka. Ngam amok nga agbao tumatlaang day taaguram ken kuana. Patsyam ko mati bagbagana. Gaputa siyak amis mo.
Kat jak narik na nga da sa bali ang motibo na. Nalabit at talaga adi namat inggagara ti amin. Juan, Alfred, katsapay la ko nga. Tama isublin to pa'y tisigod a panaglalaman tayo. Patsak ang mapasamak to dayta. Kat dayto iti kanayon mo alaglagi pa. Agtalag ka kanyak, gaputa ay ayatin ka unay. Kat di kanto isukat,